tim predložene označovanje ročnicog naših učiteljov, nastavnikov i počitovateljov ruskog jazika. Ušize naščiveni hrobi na ruskim temetove prosvitnih robotnikov Janka Salamona i nedavno umrtog Vasilja Mudroho, a na horodskim temetove Jelisaveti Slavki i Vladimira Rohalja, a prisutni Šezdohadli i Melaniji Melanki Marinković, čija 90 ročnica narodzenja bude toho roku u decembru. Dneška večer u Bačincoch u Ramikoh privredno-turističnej manifestaciji Srimski poludzenok Čobanski bude otrimana kulturno-zabavna programa, na ktorej bude za to rok vybrana i najkraša pastirka. Nositelj programi Kulturno-prosvitne društvo Đura Kiš Zošidu i Kulturno-prosvitne društvo Dragutin Dragen Koljesar zo Bačincoch. Počatok u Dome kulturi na 20 hodin.